Predrag Pašić, igrao si protiv njega. Veliki igrač. Dosta utakmica. Veliki igrač i bolji igrač od mene. Bio je i tehnički potkovaniji od mene, suptilan igrač veliki mogućnosti i koji je i manifestovao, igrao za reprezentaciju, igrao u velikom klubu Sarajevu i svaka mu čast. Zašto Nikola Nikić nije nikad igrao za reprezentaciju više države? Jesi dobio pozive? Pa da ti kažem nisam, možda zbog toga što je Nikola Nikića uvijek bio jezik brži od pameti, i poslije sam tek shvatio da trebalo je to malo na drugačiji način, ali ne žalim se, meni je bilo drago da istrači na Grbavicu, da oni viknu Nikola, Nikola i da me malo potapšaju i smotao sam se od tog tapšalja. Predrag Pašić o Nikoli Nikiću. Nikola Nikić je bio član jedne od najsjajnijih generacija fudbalskog kluba Željezničar, koju je predvodio tadašnji trener Ivica Osim. Generacija u kojoj, koja je zaista bila uspješna i u bivšoj Jugoslaviji, a i šire. Nikola Nikić je bio zaista izvanredan igrač, igrali smo na istoj poziciji, zaista je igrao vrlo, vrlo konkretno i bio je veoma opasan po protivničke golove. Moje iskustvo s Nikolom, ja se sjećam kada je Nikola otišao u Grčku da igra i ja sam u to vrijeme igrao u Stuttgartu i moj Stuttgart je došao na pripreme u Grčku i bili smo u istom gradu gdje je Nikola igrao i ja sam u želji da se vidim s njim, našao adresu i otišao kući. Kad sam pozvonio, otvorila je njegova žena i ja sam je pitao gdje je Nikola, ja sam njegov prijatelj, predstavio se, onda ona meni rekla Nikola je na balkonu, sunča pluća. Šta sunča? Sunča pluća i tad sam vidio prvi put igrača koji sunča pluća na suncu, da je bilo zimsko doba, jako lijepo sunce, a Nikola je bio pravi profesionalac, koristio svaki trenutak da bi što bolje igrao i da bi se što bolje pripremio za utakmicu. Tako da je to bila jedna neobična situacija u kojoj sam prvi put vidio kako se sunčaju pluća na balkonu. Morao sam da ugrabi daš ljeti, nisu smogli, jer grčko prvenstvo traje godinu, nikad nemamo odmora da odemo da se osunčamo, znaš, onda to ugrabio, tamo nikad nema zime, onda ja to malo, ali svi su veliki, ti znaš da su svi veliki ljudi bolovali od upale pluća, ali mene malo steže. Idemo dalje, Haris Alihođić, igrao se s njim. Jeste, pred kraj svoje karijere. Jeste, pred kraj svoje karijere i to Hare, i baš mi je drago da je Hare uspio i dugo je igrao, recimo do prošle godine je bio naš najbolji odbrambeni igrač. Baš upravo zbog toga, ću da kažem, ta generacija, jer Hare isto potiče iz one generacije prije ovoga nesretnog rata i ti su svi igrači bili veliki, recimo i Đelo Muharemović. Strašni je to sud bio, ali drago mi je da je Hare postigao takvu karijeru i da je još, ne daj Bože, da nije bilo ovog nesretnog rata, gdje bi mu bio kraj. On se sjetio jedne situacije, jedne utakmice protiv Neretvanjca. Sad ne mogu ja sada da se sjetim, ja sam bio špic igrač. Ništa, evo, Opuzen je bio prijateljska utakmica s Neretvancem, Opuzen u stadion, puno gledalaca, puno naših navijača. U jednom trenutku navijači su zavikali 11, Nikola se okreće, pa šta je, pa opet čovjek 11, šta je, kaže skini ruksak, vježba je završena, to je cijeli stadion prekid utakmice, pa šta je, pa opet čovjek 11, šta je, kaže skini ruksak, vježba je završena, to je cijeli stadion prekid utakmice, osim izvede ga i tako, to je haos bio, poslije smo se smijali danas o tome se priča, tako da ima tih anegdota s njim puno i mislim da je svaka na svoj način šaljeva i tako. Pa jeste, slušaj, baš upravo što kad bilo, i ovdje sjećam se i na Grbavici isto je bilo, znači što kad smo igrali protiv Sarajeva, i uvijek nađe se neki pa viče, Nikiću, skini ruksak, ja gledam u njega, sad će neko tebi biti, I uvijek je bilo tu na Grbavici, uvijek je bilo, 1-2, 1-2.
Rado se sjećaš svojih utakmica. Današnji igrači bili mogli igrati u ono vrijeme kada Ma nema pojma, da ne bi mogli igrati, ne bi mogli da budu recimo tu negdje 25. 28. to. Ne zato što smo mi bili bolji igrači, jer ipak drugačije je bilo, recimo mi smo u to vrijeme, svaka ekipa igrala, mogla se otići u inostranstvo do 28. godine, tako da svaka ekipa imala 7-8 godina zajednog igranja, tako da je to bilo teško skloviti. Ali opet kada je drugačije bilo, više se volilo, više se igralo iz ljubavi, više se željelo pobijediti. Danas, sad ti kažem, danas vidi se, danas svi glume bekama, ne vidiš mu više niti ima bedru, gaće su mu do koljena, štucna mu je prevučena događa, sve liči, znaš, sve nešto, ja gledam moja ekipa isto tako, sve nešto, čudno je to da sve imitiramo nešto što ne stoji to nama. Mjesto da nešto vidim, ja govorim, pa da nešto pregledajte kako ovi igrači koji farbaju u kosu. Upravo to, pa dođe, ja imam jednog ko Indijanac je, ovako je ko Čirok, šta je to, rekao sine, šta ćeš, ali eto, hajde, ne možeš, da vi reko, igrajte prvo dobro, pa kad igraš dobro i kad te i novinari zapaze i mediji i treneri, sve, onda ti možeš i navijači, onda ti možeš svašta da radiš. A ti samo vidio kako se onaj ofarbo, onaj Beckham, on osjeća pola glave, evo, sve što to radi, dobije za to 1.000.000 maraka. Jesi li zaradio velike novce, Nikola? A novce me nešto nisu htjeli nikada, nešto sam zaradio, to je propalo i tako, tako. Imao sam, i stan imam u Br, to mi je ostalo, ali to je opet žena mi to uspjela, malo sačuva neke stare štenje, tako, pa dobro. Dobro ja kažem, bitno je da mogu napraviti sve pitu krompirušu, eto. Ja nisam bio nikad ni neki prohtjevan, ali dobre, ne žalim se ima, lijepo se živi, dobro, djeca su mi, mali mi je u Grčkoj, dobro, evo, sad baš gledam, jučer su povalili Pauka, u kupu iznenađenja napravili, tako, to je to. Šta mu sada kažeš, imaš iskustva, igrao si u Grčkoj? Pa slušajte, teško je danas nešto da kažeš, i djeci, i sve je to malo drugačije, znaš, ko prije to shvati, jer oni ne mogu da shvate da sam ja recimo bio više gladan nego sit, kad ja pričam svojoj djeci i pričam i ovim svojim igračima, znaš, da sam bio željan svega, znaš, oni kažu, nije to istina tamo, znaš, ali to je bilo tako, ja sam mu sad dao dole ulaznu kartu u Grčku, pa ja rekao, sine, ne mogu za tebe da igram. Da ti kažem, kad sam malo pripremio za mjesec dana, mogu bi u Premier ligi da bude možda jedan od prva 3 strijelca, ali nažalost to je tako. Sad oni nek rade šta, ni meni niko nije pomogao, ja sam imao tu sreću da sam došao u pravu sredinu, da sam imao dobre ljude, da imao dobre navijače, dobre novinare, eto. A malo je to i teže, znaš. Šta bi Nikola Nikić volio raditi? Trenirati Želju, pretpostavljam. Apsolutno, želja Nikole Nikića je još da trenira Želju i da završi mi svoju trenersku karijeru, jer je vrlo stresan i vrlo težak posao i vrlo gadan posao, ali sigurno da mi je želja, ne nešto zbog toga nekoga uspjeha, nego bi volio zbog navijača i zbog novinara da dođem, jer budite sigurni da Nikola Nikić dođe u Želju, da bi to bilo na treningu svaki puta po 1000 navijača, na utakmica bilo bi sigurno na 10.000. Nedavno si igrao na Grbavici i došao si da pobjediš Želju, da popraviš gol razliku u svom Žepču, izgubio si, nije ti pošlo za ruku. Pa apsolutno, slušajte, ja sam jedini tu koji nije ništa izgubio. Da je dobilo Žepče, moja ekipa, ja sam prosno radim, a dobio je i moj Željo, tako da nisam bio na gubitku, ali bilo mi je drago da su navijači Želje malobrojni, nažalost malobrojni, jer nikad ja nisam vidio da nakon manje navijača bilo na Grbavici. Jer mi smo na treningu, kad Nikola Nikić dođe na trening, to bude po 1.000-2 gledalaca. Ali ipak oni su pozdravili Nikolu Nikića i 5 minuta su skandirali Nikola. To Nikola nikad ne zaboravlja. I neće zaboraviti. Nikola, hvala ti velika što si večeras bio gost talk show programa Radija Stari Grad. Ja ti želim puno sreće u tvojoj trenerskoj karijeri, da ti se sve želje ostvare i da nam ponovo dođeš u Sarajevo ili kao trener ili kao naš gost, sasvim svejedno. Hvala ti velika. Pa hvala i vama i da budete još veći kad dovodite sve velike šalim se malo, ali stvarno vam želim mnogo uspjeha i vidim da ste na pravom putu da napravite pravi radio, možda na Balkanu najbolji. Hvala velika. Bio je to Nikola Nikić, moje ime je Emir Cocalić, naredno druženje u ovom terminu je za 7 dana. Ugodna noć.